السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوم. Watukufu doombe Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono mshilo wanono hohanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali joka nahiri hon duniani yaripwene shari no wanadamu wapeu rikiwandu ukuzizana rikiwandu ukozana rikiwandu uhimiliana hekudratlahi ya Mwenyezi Mungu ridojwa ya ukaya humruhimilia mwanyanya harohombi kabatsu katika Mwenyezi Mungu youzi ujibwanizo wala homrurenda mwanyanya mbi kabatsu katika Mwenyezi Mungu yauka kontanizo shaini wakati mwanadamu ya jinanda ukaya yemru wapeu Mwenyezi Mungu kaja paro jibwa na wanadamu wapeu. Wa alaikum islam mama Azir, wa alaikum islam Fahayu Abdu, wa alaikum islam Asia. Mwenyezi Mungu narnike khatima jema, Mwenyezi Mungu yarinike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu yarijali joka nahiri hon duniani yaripwene shari shahu wanadamu wapeu ikawe bazi hao wajibiwa hojuhabo tlasi wadona wanru ukaharma tambu na mashaka wadona wanru ukaharma souffrance wa Mwenyezi Mungu ajole zetabu izo zilawe re wanru wema rwanruwai rwakoranza rwatsoranza Mwenyezi Mungu atuweze susi inshallah. Wa alaikum islam mama Nadia ma sœur. Watukufu kabati longo njema wakati kao hujuha jadid mnono na mvuna swiha izo ndizo la johanza haina mwana mkomori ujundo malanonti pia ike wajuhe wanono wake wanono Mwenyezi Mungu yarelehule na wanadamu wapeu. Ze sujet za leo sujet ikao très ça va faire mal beaucoup de gens walangar amino ukaya gamjole ukaya mruju wa uzaya yake kanzae mwana. Wa alaikum salam gabo wadzadze wa uju wa uzaya wake kwa sante sheikoza merci beaucoup imani wake kwa sante sheikoza ikao do wazaya harohombi na upeu wadiwazao nroso za mwana. Sujet abili sujet amado riparo ya babani ya mwana mshahat ye mwana hahe mhu ulona âge de 18 ans à 19 ans uonge marsengu huzo owana wabaki warengwa ni ladas ikawe mwana mshemzadzewoi kazi tumtabisha bando wana warengwa shangu dongoto msindano hahe yozungulia zenzia za boulevard national yohedar maze park yokansi na utabote na nchenga na balo wana hahe warengwa ne serikali sekio pur abasa hore jarme sujeinu do ukaya hakonvokewa yani kuo wana yengwa mbo wana sava na wabakio alhamdulillahi mbaba hao hadungu ze procedure hende hata harengo wana harekupere shamzadze hahaba sava o wana na wabaki subhanallah sava o wana na wabaki izorongo za kaobidi bwa komori mdojwa ya ukaya gabu wanadamu wa jamanga wala hikima watsowema zesprit. Wa alaikum salam na ya Mwenyezi Mungu na ripwene shari. Wa alaikum salam à vous tous, bonjour. Mwenyezi Mungu na ripwene shari. Merci beaucoup Fau. Wa alaikum salam. Watukufu garjohu jaharme sujeinu shagarjwa lisa dolo dobia he premier sujet ikaoriyambe sujet hemzazoriyamba deux fois le ukado araru ikao joko jarambe sujet hemzazoi ikao hatsaua yatsirongo wana ne yakane liberté kajaka utundo wana banda hakanze liberté ya mwana heye mhu yede kina harmwana washe wako uhuza hunu Marseille kazi tumtabisha kajaka mderange ce qui est pur de ukaya haparwa yani kwa wana hahe hamba sava o wana ngwajoja wabakiho haduwaza ukaya o wana owenji wano harmaze foyer gwadungao dinitso ya hatu gwalishwa shahula shapuru kula plupari hao kwa tuone mapara kwa tuona hizo wadungu nongozi ngaji na choti za hedi ni hatu
Mwenyezi Mungu narnike hatima njema. Gari jo hujarongoze mzazi we d'une manière. Hatumala ni ajo ukaya baiki ajo romani avese. Haukaya ye mzazi wa peu. Yeti mzazi ulona roho. Subhanallah. Wa alaikum salam mama Nizar. Watukufu, deuxième sujet. Ikao et deuxième sujet. Oui, mwanam shohat. Halolo ni wanaume wane. Kajaparu hunramna mwana. Haambilwa ni ukaya kana uzaya. Walaikum salam fadila. Radhia. Haambilwa kana uzaya. Baada haambilwa kana uzaya. Haina mrume ya kaumlola hakawambia mrumahe. Ya ukaya ntuka mimi tsambilwa ntina uzaya. Walaikum salam mama Naed. Sha owanrwa ume wakaumlola waka okura ya uke mzadewe kana uzaya. Sha alhamdulillah. Hero honjema ya hima na mshahat. Hero honjema ya hima na mshahat. Haini mrume ya mlola haka hunre maisha. Maisha ya kaurengelea. Walaikum salam ma noam. Ya kaurengelea. Halulwa ni wanaume wane uende zao. Haukaya haini mru hakanza mwana na uwa jokaya kana uzaya. Haja halulwa ni mrume de mrume wane. Mwenyezi Mungu hamba mwana. Mwana meola hamambia ya ukaya hambia mrumsha ukaya towe grossesse. Garjo huja harme sujet. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu narnike muso mwema. Ikao ya pa lonta rifanya mesaji ya mwana mshohatu. Ikao kajaparo zaya. Halolwa ni mrume. Ye mrume uo. Ye mrume ola banda hajo hambilwa ka ye mrumsha woi. Katsu zaya. Hauka japaro zaya. Haka konta ndalo le mwana mshohatu. Banda hambilwa kana uza hauka kana uzaya. Iyo suje rayamba vanu. Walaikum salam mama Nasrin. Iyo suje rayamba vanu. Ya pa lonte suje iyo. Ikao banda hede hamlola. Ye mwana msha tomba nsenti. Ola mrume hamambia. Amin tsohanza rahan sipri. Na ola mwana mshi ya tabia uhundra mwana. Mzadola hamambia non. Nsutowe grossesse ya hangu. Wala ntsina utowa. Iyo suje rayamba vanu ya pa longtemps. Même pas et moi, rien bavan. Ben, hinu sujet ya vili, ya mwana mshatu ikao, abasarizambao, gasina 10 ans, gasili bateri, ye mana ya kaujana mbie hadisihiri. Doukaya hakanza ya torohoni, bangasina mahakume ha blokeha, hata basa kaja kubalia lolo, banda hazayamna mwana mzima, ye mrume hamransi, bande mrume emana ya kao mlola, dabo yambi la ukaya kana uzaya, ya bohende ya lole, mwana mshi ya dofanya ze pleziri zaha. Mwenyezi Mungu narpone shari shahu wanadamu wa peu. Wa alaikum salam. Tik. Watukufu ngarijao haruma e sujet ya hema na mshatwe. Wema na mshekao hajahu mtiti. À l'âge de 8 ans. Bandaja à l'âge de 8 ans. Hasomo atimize misomahe. Gene via hahe. Gene nationalité hahe. Hende hata wakati kwa balighi yankli. Halola ni mrume wa mando ikao. Yolo wakati ya joka ujokaya kanaka uparo jozai. Mrume wa mando hamdola hamaha bana nyanzo. Hajitole à 100%. Wa alaikum salam hasha. Wa alaikum salam à vous tous. Sha bande mrume wa mando. Ya mlola. Ya so uzaya. Wafanya malala wa shingazi jane ya zaya kajaka uzaya. Wanjani vanu waunjia. Ya zaya nega jaka uzaya. Mwenyezi Mungu Jabbar hafanya ye zahahe, haukaya hapuse mrumshahe, wende waone madoktori. E madoktori wamwambia ukaya désolé mrumshahe we kana uzaya. Gina problemu kana uzaya. Haruma ze trompe. Na ula mwana mshekao, elle était jeune. E premier mariage yahe, elle avait 19 ans. Hamilo kana uzaya. Ula mwana mme habaki ne mrumshe, sha hende hata hajokaya ibidi ya zaye. Ne mrumshe kana uzaya. Shaula mrumshe hema habayaha heneze nyanzo za. Wa alaikum salam naskha. Hafanya mrumshahi makirtas. Mrumahi makirtas. Mrumme wa mana. Hajalo lani mwanamme wa vili. Habie mwanamme wa antuka minsinaka uzaya. Wa mwanamshe jeune. Mwanamshe lolo à l'âge de 19 ans. Yanzaza lene mrumahi wafanya malala una malala watatuka uzaya. Yenda hata wa una doktora mba désolé kunoparo johunga mwana. Uikana uzaya. Wende hata wafanya namna yotidi waza ili wende wafanya namna watlie ha deplace mwanamshe hende hata deplace hende à l'extérieur wafanya namna nanzia hamila désolé hende wakati yatu yangela wao ola mrume amratsi hende zahi
zimtabisha shaha elewa ukaya emi mruntsouza ya gamjoni garde mwana wangu jusqu'à quand haja lolo ni mwanamme wabili hambie mwanamme ola antuka nsutsa hawajiwanrenda na imaudu ekango John lole minti na kauzaya mwanamme ola ambaye ya pas de souci ya ukova mruma na Mwenyezi Mungu shati de madoktori ola jaba kidene mrume wabili waenshi hata haunduza kirkasi hendeza. C'est normal, ça va faire mal à cette femme. Wayatsongo ulo la tsonga mwana. Na singa joke. Garjo ya ukaya toma yamru mwana. Toma yamru mwana. Haja hatawani mrume wararu. Yendula yararu. Him alhamdulillah. E madame shakreka bae hanywa. Je wanawashi wako uja watre mipira. Waja profite mahari. Wabloke. Na balon washa hao wende wabloke. Watizai. Cha et madame Chewoyi, capotez s'il vous plaît parce qu'il y a des gens qui signalent. Et madame Chewoyi, haboué hanyo, hakambi wanroche, henim rumia bangumanzo, hakambi réalité. Allez, comme ça me souvenir Saïd. Ce qui est pur, c'est quoi? Olam rumia wararu hajoka ya kana uzaya. Na yeye ngwambo réalité. Ye wamado gajaka ujua. Wode usuku madame shajoka nda jokaya kana ka uparojo zaya. Ye wabili hamambie wabili antuka mintina uzaya ma doktora mintina uzaya ula mwanamme hakubali shahamlo la wabaki hata la onda hindi hata alemewa shahamruza kirtas wa alaikum salam mwana yije mwanamme wararu hambie mwanamme wararu wa alaikum salam manur Yusuf ntina uzaya na uhambango nazo ya pas de ceci. L'important c'est d'avoir. Il faut dire la vérité. Au lieu de profiter. Alhamdulillah. Ola hajaham lola. Wabaki hata haunro kiltas. Yabu wanaumo wararu. Waohai nimru haunro kiltas. Mwana mshaka jazai. Ola mwana mshajamba ukainga mlolo nifanye. Heni mwana meyanlo ya jabanu kapsu dure gondo zai. Nabo mimi nsuzaya. Vaut mieux que je reste célibataire. Haja mrumme wane. Mrumme wane yakahuja wo haja objectif parce que wo katwanza zaye. Ya mwani jua kaisho shetani. Haukaya uo katuhanza zaye. Hende adisini mwanamshamba ukaya tilo landule ya mando njaze mwanamme hendeza. Tilo landule ya vili mwanamme hendeza. Tilo landule ya nraru mwanamme hendeza. Avasa nsutsa hanlolo haukaya ngamjo kansina uzaya. Henu joja yanlo ngutsongo juha hendeza he na bani mrujo kana malaro maili yeka hunlola nsuzaya kena utsonga kakondo lola mrumshi wabili wazaya na utini lansi ola mwanamme wane ye mrumme wane wahamba ukaya hata mimi sati za wanahangu j'ai pas envie ya uzaya ya Latif Mwenyezi Mungu na hifadhi wanasho haka ni wanasho wangu mdojo ukaya kabati mru Mwenyezi Mungu jabari de mwenye riziki. Gamrudin rejeba mpasko tifanya suji hamada inu. Haina manamsha utsouza ya na jusema nzaba Mwenyezi Mungu gujombani. Kena utsonga bari gamla o super muinji. Ike kaba na ngejoshi na ijane mana. Kena utsonga bari gamla o super mu ilo godo. Kabo gamjuja unjane mana. Kena utsonga ukaya ngamfanyo haina usiku. Wotlasine mitana nemasihu. Kabo mana kusojonjia. Mana yonji ya kadonzima. Ye kadonji ya botlasine bomtsana nebo masi uka umwisize mrumshe. Shamana yonji wakatika Mwenyezi Mungu haamrisha. Kun fayakuna. Weido ukouva mrumshe mana. Na mkela vinyuano bati fanya suji hamada inuva anu ya pas longtemps. Même pas un mois. Nyuanao memtabishwa washa hanyu hako tsuzaya. Na mdoji tunda ba winjua hanyu gamsogo jura nyide mlo wa wade. Nyide mlo na se problemu. Vanu ngabo manam sterili. Gabo manam sterili. Mleti zero hombi. Mleti so peu. Ya ukale hulolo manam hako gwanzo upeza hunde papier harake manam kajamira. Ha, ovanu kutsuza ya gabo wanawashe mamaline. Wauja wa bloke watulia mipila watizaye. Gabo wanawashe ikao gwanzo wazaye. Ya Latif. Yije mwanamme wane, ye mrumme wane, ya kaujajia lule mwanamshwa Hamambie mwanamshoka ya mimi tizao wanahangu. Ntina hata susi.
Banda kutsuzaya, kabata ta problème, ça me fera plaisir. Ben que le calme que tu vas dire que ça te fera plaisir, kemdu msha ukatsuzaya ngamju kazimbles. Au kawaya Johnza yazai, nyezimgu katsumba. Elle a fait tout pour avoir des enfants. Nyezimgu kajamba. Oui hajaram lola, nyezimgu jabari, hakahuja jia fanye miracle. Ikabwana shohangu, je vais que vous mettre dans vos têtes ya ukaya ya mwenye ukova mruma na mnyezi Mungu shati mwana damu. Na ni le sandwich, le njugu, nekoka, ni tahedzi wanne. Yesu permu ya hangu idoka njeu, hau ike godo, jaza, ike isima, sheka mnyezi Mungu jabaru, hau nesa ukaya na ike godo, ukemweu, shemana kana ukansi, wallahi kana unjia. Wallahi kana unjia. Shayo unjia wakati ka mnyezi Mungu haamrisha. Shawinjwa hanyu nyu hansi, kenu wakati wenda Burundi, wahisa hei minute na 2 minutes, yawe mwana bidi anje, n'importe quoi. N'importe quoi. Ndiwa zaka jour d'ovulation. Baike humete, ye superme, haruma ze lèvres, zahemru mche, ye mwana yo ujwa uvura hama asmako. C'est pas une question que tu vas mettre un bidon de superme. C'est pas obligé que tu vas mettre Junior, haou bidon, haou sima. Kabo mwanangu jwanjia boma cinéma. S'il vous plaît, mets le cœur parce qu'il y a déjà qui signale. Il y a la tuif. Comme Karaji boma vampire. Mado joka manu manam shesidoku kana problème ya uzaya waeche. Shata manam me yo joka na problème ya uzaya. Ibanu nyije nyinyi. Yije mrume wane haja hamlola. Sha nge fier nge content. Comme quoi et manam sowa ikana uzaya. Yo demane ya kahwenda ya mlole. Ok, merci beaucoup. L'islam, maraba menji. Amrongo shkomor. Banda hajua ke manam shikana uzaya. Hajalo le manam shola. E manam sheye hakanza mrume. Ya joba kide nae. Ya tujo jambe ukaya kutuzanga modo zangu. Raile manam shi halolando la ya mwando. Hende hambilone ma doktor ukaya kana uparo jozaya. Banda hambilo kana ka uparo jozaya. Ola manam shohatu. Haji hundu. Ha desespereha. Hauka halolando la nraru. Wanwa ume wende zao. Ça fait mal. Haukaya bongono ya ukaya. Yabo henu wakati ya jolo la mrume kutujuenda zahe. Haja halola ni mrume wabili. Mrume wabili ya mlola. Aye wane. Woi hamambia ukaya nsina tasusika kuna uzabia satiza wana hangu. Hinde hate mwana mshohatu. Mrume wani yaka msawa hata wa mrume ulo mrumdu hazi. Hule hana ye. Haukaya haone ya ukambe. Sewa ibanda zayo wana ha. Gujoni bakisha. Gujoni sikinia. Mnyezi Mungu na wana shohatu watso uzaya nzaya inshallah. Mnyezi Mungu na jali haina mwanamshe suhunga mwana inshallah. Haina mwanamshe haukaya mimi njonza kama turamo. Hazaya wenji gamina anasho hangu. Sha Mnyezi Mungu hamfungulia nzayo. Hazaya wana wafu. Majumeli wafu. Yabaki turamo eche. Yabuga mjukaya. Maturamu hajuka jibiwa. Kakaza ya encore. Et encore et encore et beaucoup. Mnyezi Mungu kajamba. Haini mwanadamu mwanamshe. Utona mwana bu Mnyezi Mungu. Jaili wana shatu inshallah. Wahunre wana. Haukaya ngajoka wedoko huwa. Mwanaye kaja bahari mrume hatsotlia. Mwanaye huja ikaya Mnyezi Mungu hadeside. Mnyezi Mungu hadeside. Jelika Mnyezi Mungu ajujofanya mirakli. Mwanamshe ya mire watina mbaba. Haukaya hazifanya usoma mtume Isa. Yode mirakli ya Mnyezi Mungu. Sha Mnyezi Mungu hansukaya. Mwanaye huja eka mbaba na mzazi wa hunrana. Winjiga mhunrana umanzo mzaye. Kwa tsuhu jabo Mnyezi Mungu kaja deside. Yija mwanamshohatu. Baade ma doktor wamambia ukaya désolé kuna uparo johunramana ya jayaransi wa harmando la nraru Mnyezi Mungu haka ufanye zahahe he kudratillahi ya Mnyezi Mungu mwana mshatu harange grossesse hajarange grossesse inugio sawa ne sujet naifanya même pas un mois gameshelea zahe mwana mme ya lole mrumshe ya lolo hata suka uparo johunga grossesse ya jayamire mwanama mwambia non mimi nsina wakati towa n'importe quoi hafanya ya hunre mwana depuis des années et des années pendant mahakume na mfukari nga mweshole sujet na ya babanu mahakume na mfukari ya mwanamshe ya lolo ni mrumme na mahakume na mingavi
Jadi katufanya suje mwanamsho hako mahakume na mfukara ya lolane mrumaha emrume ya tsumrans ya kingia ya stahamili ya famia mwanamme kuna uzadoni mwana hako insha Allah dasi haundawe Mwenyezi Mungu hamba mwana harma mariage ya 17 ya souffrance e mwanamme ndambi ya mzaza yake mrumsangu game zero. Finalement bonne nouvelle njaka na mabiani Yesu jenakana ya mbahe mwanamme ola emrumshahe ya mira banda mariage ya mahakume na mfukare comme ça yende hata yambie famia hahe ne famia hahe wa uyenge mrumshe ola mwanamshe ha changé ola mwanamme ha changé billet katsu sa Comore pour le bien de sa famille pour le bien de sa femme il est mrumshahe ya zai yaboli jokaya we mrumeka o hanze mrumshe haukabaike ha avue habuwe hanyo hambia mzaza hahe ukaye mrumshangu gemziro raidi mzaza hahe nwana sho hahe luahima hasharo somo mrumshwamba kunaka uparujuzai ola mwanamme haziao msafara haukaya haono ya ukaye kedo anza se Komori e mwanamshe se fini avec parce que kaubidi ya bae hanyo hahe yatsambie wandu zahe raili wandu zahe kwanze mrumshe yatsambie wandu zake mrumshenge mziro mrumshe wa hambia mwanamme mrumahe ukaya hustahamili panda 17 ans ya souffrance na makalima madziro ya wandu zahe wakajuma unde ya wambanti na uparo johunramana tsami tsihunrumana banda mariage mahakume na mfukari na kausufri na tukauzaya sawa hondo ambia mzaza ukangami mziro rahane jazaya wa upeu sha waelewana alhamdulillah longue vie à notre soeur banda haelewe makalmara mwambia haishia conseil zinji ya mbilo mwanamme hazia msafara wa usakomori gukonsa temrumshahi ya wasili haukemrumshe habakisha na 3 mois na yeuzaya ngubaki atemrumshahi ya zaye gewa katoka ngusokomori ya sihe ekanguba le masahili na nyigangi ujahunumanga shenge jongeke mwanamshi havuku be wakate mwanamme yambia mzaza ha ukemrumshangu gemziro baada ya souffrance ya 17 de mariage mzaza mwanamme le kalima ya namba habie mwanamshi ya ukaya kuna uhunramana ye mwana haho huo mwana haho huo kuna uhunramana subhanallah garenda harmo sujet hak Nyezi munarniki khatima njema inshallah tapote s'il vous plaît merci beaucoup ma soeur merci beaucoup, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil, mums. Nyezi munarniki khatima njema. Yije mwanamsho hatuoi. Ya lolo anemrumme. Wane ya kauja yamlo le 4 mariage ya. Emrumme ola hazayo wana hai. Ngowa hu. Hambie mwanamsho lokaya. Kabata ta souci. C'est pas obligé. Ni zaye, bami satsi zaya. Ni mwanamsho hatuola hahisatama ya ukema ema doktor do amabia. Ya ukaya kuna uparo jozaya. Ndizo halolandola ya mwado kajazaya halolandola ya bili kajazaya halolandola ya raru kajazaya indendola yane Mwenyezi Mungu hajahamnika mnadawa wa mwana ye mwana wo abasar zamba ongena 10 ans gena 10 ans e mwana mshohatu ika obligé yani pare ya nabie ni hunre namna ya hemrumahe mbabahe mwana hae ya mransi lona 10 ans ya tsuparo tunde mwana hani para turam renge nimero ya hemana mewoi mbabahe mwana hangu bati parisa umparebe mwana katula ohamba papa ye mwana katula ohamba papa ne mwana mewoi helie mana ya ratse mrumshe wakate mrumshe ya tombe enceinte mwana mshe nda ya tunda kange mziro habala fura bien mrumme mrumama mbia kashatsu mbia kanswanza zaida mina we waye mrumshe ambilwane ma docteur kaka nauza ya hunumanga yede mana njuma mbia bwana hangu faut pas écouter les docteurs et que docteur amba kunauza ya juse manza wombe Mwenyezi Mungu Jehova juse manza wombe Mwenyezi Mungu Jehova s'il vous plaît tapotez parce que gamjonro gagnabo comme de popoter comme tout tapote ngejo signalewa nyujua kanja paro fanya live ya TikTok ya baki abo hata hadi etso zima yetso kupila sur des signaux. Vous êtes là de m'écouter. Pourquoi tu tapote où est le problème? Kutina ordinateur comme quoi tu tapotes pas. Kuswanga les harmatele comme quoi t'es fatigué à les rester. Harmatele ya holo comme un écran. Ce gars on a téléphone dans ta main tu me suis. Tapote comme ça pour protéger le live. Sinyangu. Yija ula mwanamme banda hajua ke mwanamme shenge mziro Mwenyezi Mungu hafanya mirakli yahe hafanya ye mirakli yahe siril asrar yahe
haonesema doktor ni maginekologi yauke mwanamshe hamira ema doktor wansi pia wabwaze hanya mashallah sido fikiruke mwanamme wei alole mwanamshe wei banda wede mrumme wane ngujo mferesheya banda hambilo mrumsha vile ukaka na uparojoza ya shahajizimbi semaravu hamba mintu anzanza esati za wana hangu wena roho mbibo jindu la peo wena roho mbibo jindu la peo watukufu désolé nimlo TikTok gamkupele va TikTok henu joka intéressé gujoja on le dia su parce que c'est tapotage kasuja je peux pas rester là de parler comme ça alors qu'il y a pas de tapotage ganjo coupe henu lo intéressé gamtole zina ni korumia Facebook gamkupe live ya TikTok njehun ele zina nirumia au Facebook henu lo intéressé dilo Turam Lilia Komoko Turam Lilia Komoko à la fou ngam couper parce que c'est notre importance je vais parler jusqu'à ce que ça va couper comme tu tapote ngam couper hainimru ya jehun et numéro ye le dinanirumi yao haruma ye Facebook Turam Lilia Komoko Turam Lilia Komoko et quand comme tu tapote je vais couper parce que c'est ça ngam joka ngam jorongo hata ngawajoja na damu wa couper live à la fou quand tu tapote ngam jokupe et maintenant, si on coupe live, à ce bout de madame Changou Moms, à ce bout d'ailleurs. Parce que, à chaque fois qu'il rentre, il tapote. Il dit maintenant, toujours couper live. La plupart de vous, vous êtes vraiment fatigués. Oui, on y parle, on a des problèmes. Wa alaikum salam Saifi. Wa alaikum salam Guni Lamwa. Mnyezi ngunarnike khatima njema. Mnyezi mgarnike mwisomona. Ikabwana shohangu. S'il vous plaît. Heni utsouzaya na kanitoma akangu jozaya. Nananyi wanaume gamabioni bu wanaume makaseti. Mtido hafilishwa rwashanyu kwa tsuzaya. Na mjuse manza. Muagate. Muanze. Muanzize. Mrumshika ngomrongozondo katina susi. Wallahi Mwenyezi Mungu youbeha ye baraka hodahoniyo. Shangali ya mrumshika ungemziro. Ye mrumme kutumo kipe, kutuwa filhanaye, qu'il pleut qu'il neige, et manawo yo ujana problem, yo ujana ifeli, ya waja handicapé. Yongyo sana mrumshira hautoranga grossesse. Koma grossesse joka ukansi, ye ka mrumme kutu gate mrumshaha. Walaikum salam mama chérie mama Ferdina. Da heba naola, habiye mrumma mshaha, ya ukaya mimi, emanana ka ujanje nuhulole, da bonajwa ukaya we kutuzaya. Ya Latif. Ya Latif. Mwenyezi Mungu na hifadhi wanasho hatu s'il vous plaît. Mwenyezi Mungu na hifadhi wanasho hatu. Haina mwanamme ya jihatsu kei bazia hai. Ya subise mrumshe. Mwenyezi Mungu na mbeshe paralize. Woi ya tidohima. Hauka mwanadamu wapeo. Memu wa Turam. Memu wa Turam. Parce que mwanamme wei hasani. Haredena ye mrumsha hai. Ya boyinu hadisi ya jili hadi banga sina 10 ans. Ye mwana basa ya zalobo ngena 10 ans. Gena mahakume. Ye manaraka ujarmu hadisi nuhingu. Do ukai mwanamshe woi. Hanipara mimi Turamu. Ni pare mbabahe mwana hae banda ya 10 ans. Ya rantse mrumshe ndaza ibare mrumshe hatomba senti. Ya mwanamshe ya hisatomaya. Ya kabo mgujuu. Mwenyezi Mungu ya kumsaidi ya heze duwazahe. Hata yeye ya jato mbansenti. Baada hambila ukaya kunauza ya madoktori wa Faransa, madoktori walo Komori. Watu ni madoktori walo Ebtal Marufu. Wao madoktori walo na ilmu. Ya wao noze problemu ya ukaya inutimbe joka urenga grossesse. Mwenyezi Mungu aonesa ukaya mide kun fayakun. Mwenyezi Mungu afanyiza hahe. Haonesa ukaya nongo jozaya parce que mimi de ujel. Ola mwanamsha banda hatombe enceinte. Ola mrumme hamtuna fijo. Haba mimi wana kanza ujanjani hulole. Dabuna jokaya kutsuzaya. Na mimi abasar zamba unsutsaha ni zaiwana badadiza sati za wana wangu. Nsuhanza ni zaiba hanu banda sati za wana wangu. Ola mwanamsha baje. Est-ce que à ce point nimrika wontabihao na tabiha pandamaha na bilansi na uzaya Mwenyezi Mungu ajalia nsujwa kama ni mwana wakoli au kama docteur wabanga même zero. Je sais pas le miracle qui est dedans dans mon ventre. Shaija hata gwambo nitowe grossesse gwambo kutiradi ye kade heli loro hawendeza
kabati atujozifanya ola mwanamme horoha yendezahe sha subise mwanamshe hatambu na mashaka mbese ya grossesse tsolawa Mwenyezi Mungu banda jo kabala ya grossesse baki hauke mwanamme kaja ndazahe direct vwe mwanamshe mwambia ewa ngwanzo ntowemba ni to grossesse vaut mieux que tu pars et mwanamme habaki bala homtabisha na ubabufu na umderange bahende hata hamreme e mwanamshe mpule polisi yoni wakati mwanamme akaonda zaidi definitif Mwenyezi Mungu ananiki hatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu ananiki musumu mewanza ha Mwenyezi Mungu. Oui le métis. Wa alaykum salam mon frère. Yiji mwanamme hedeza he mwanamshi habaki na mangali mwanamshi ikawe madoktori wambaka na uzaya. Mwenyezi Mungu akauja ya jania hunga mnamwana. Habaki ya zaye mnamwana ola hamlele ola mrumme kajaparo mtsaha gasina 10 rango suke mwanamshi woyi. Ya lo célibataire ya zemna mwanahe mna mwanamshe ikao e mwanamshe hajuha ngutsungu hamba ngwanzo mbaba hai rijoka mwanamshe yohanza mbaba yudi akaupuse mwanamshe woyi badala ya mahakume ya tsojwa mbaba mwanahe ngeda huu na ikatswafili hanaye shaha mahaba ya hahene mwana hede hatawaye hanipara botura nitaisha solution mbabahe mwana hangu yafanye hata mwana yajia one mwana haukanga sina mahakume kajaparo mtsaha nami nti njaka wala njaka na fikira ya hukayaji haukaga jakanze mwana woyi hakanza nitowe baada ngena wanabavuni hazana mraji fanya namna tabaga mjufanya tupoto hanika yo nimero ula mwanamshi hanabia tulam wallahi na Mwenyezi Mungu hasibabude mna mwana hangu car sina besoin passo alimentaire on n'a pas besoin de ça auke mruma hangu oge akana nationalité ni mrumshe gamna nationalité chazo na jukana besoin ufanye hata umtsahe be mwana hangu henu siku gunivumbuliye dangu wono wa baba wenji wondo likoli wende warengwa wana wenji wanzanwa ngondo warengwa nguyenshi bordo simpara timweleze mahadisi hanambia tunamu s'il vous plaît, mi hustei, mi udungaze direct zaha, mi udungaze message zaha, sha e mwanamshe wei hatsongo tsifungwa. Sambe hafanya, haba nipule polisi, sabai, haneleze. Sambe mane mrumsha haho ya hupulie polisi. Dabo wamuwa, wakaumtabisha, wamrema, na we mrumsha ikao ya kautabiha mwana, ya mbaka na uzaya. Yode mana hupule polisi. Yabo tijauka na umesha warangu 20 ans ay 10 ans ya mana yazala utso ujua ke mana wenge na muo leo na hupara utso pare mana o telefone utso mpara o telefone utso mlauli ya mbavi utso mpare mana ya hushi wame je suis ton papa gamjo janjeni huone baiko izonrab hanambia tunamutsina ufanya aukaka batsi andui wahangu wa made mzade huo ewa ye mzade ye andui bada humdungu ukaumtabisha humuwa humwambia ya towe grossesse ya mwanamshe kwa ya mbaka na uparo jozane madoktori Mwenyezi Mungu ya jaya mbamana hukahanza yeye wakati wa muwa ya daze na bo hukaumrema ilie grossesse poe gamnuditse na nuhambie bo mwanamme wewe karjaelewa na mprivi shaga mhambo ya ukaya ngojoli bosu mwana shoha jeli kama nzoni mwabie nukaya imana wana shoha to wanjwa kwa kama bloke wake kwa kubali walolwa tsena uke mwana mshewoi rangu yabo ngasina diza kajalolo ngasina diza kajalolo oui salam shuma kajalolo haupe una rohombi za comportoma vraiment animaux za hatusi wanaume lukotulo to wana shoha e mwanamshi hala watoma yabo ya kawaide mbaba he mwana hangu ya japorto bonheur na tombe enceinte banda silolano wanaume wanenja tombe enceinte e ma docteur wabanti na uzaya so nguni remo ngondo hamba hata ntowe mwana yewo mwanamshi ndio ajuka na grossesse yangwa ya towe da hata yolo na wanane kajajo toa shiba no kabidi wale wahindi bade mwanamshe waibidi umanze tso yihanjia santima ye mwana e mwana ho mwanamshe gena 10 ans gena besoin gusongwamba papa
yudi shaka upuse ye mzazi wa hema na woyi ya nsahe neni hunde taratibu ni huparisi yani kumjua hanyu nelezina na hanyu ni huparisi nuhambi ya ukaya paremna mwana haho bawenge inosa daike gujaka umanza ukanze mwana ya tolwa ukanza mzazi ya avorte shawe yi mzazi ya sufre ili ya hunre mwana yafanya maha ani ndolandraru ema doktora mwambia désolé kuna paranga grossesse Mwenyezi Mungu afanye miracle ya harage grossesse. Est-ce que c'est bien de faire du mal à cette innocente fille? Wa alaykum salam kikimaoni. Subhanallah. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema. Merci kikimaoni. Shalo huja ukaya we deja ta serré. Tes rages ya ukaya ntina umpara. Alaykoum salam mon frère Ambar Golonfort. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema anike mwisho mwema. Ni wababa winju wa hanyu. Mneglijo wana hanyu. Wakati kao wangu washe wanu ibidu wafanya makwatsumo nani. Jawana washe wenji wabalili wanroma watsuono wana. Na wei hasufre pendant 10 ans. Yatsuhuona, yatsuhishia. Wala gajakana bezo ya huishie. Parce que t'es un criminel. Finalement, emwana gena bezo ya hao. Gutsongo huvumbua. Banda ngondo likoli. Hauno wanzanu wahe. Wajawana ngwanu wababa hao. Hede guzi soma maha. Maman, je veux voir papa. Où est papa? Yende hata mzazi anje sentima. Ya bengu hutsaho. Ni hupara udamba ukaya kutina bezo. Ya mzazi huo. Oui. Kutina bezo ukaya hukahanza ya toa grossesse kaja toa. Yabo hate mwana kutina bezo ya. She mwana wengu jo upinise. Mwana wengu jo upinise. Nana Mwenyezi Mungu jo upinise. Ukaya wope uyoro hombi. Yope uyoro hombi. Wenjo hanyu nyu haba turam. Wo favorizwa na washe, c'est normal. Ma maman elle a subi ça. Maman hangu a subi se. Hanlele wa yeche na koko hangu. Mbaba hangu aranti mzazi hangu mimi mama turam. Comment je peux pas favoriser les femmes? Alors que gamjo kama maturamu hanlele wa eche hasufre hatabiha mbaba turamu njabwe matwangu na mona ye mjomba wonge mangela rinyo guyesha koma mimi turamu tujoko protejo na washe na bweza hunga mzaza hangu zode zunruwa na washe abasa eza hunga mama hangu zode zunruwa na washe abasa mama hangu hasufre wa eche honlela mimi ba honlela hatabiha wa eche ye mrumahe ha andeza hipitikana ena Hanati mzaza wangu. Yabo hizo mzaza wangu ya subise. Izo nizo nasho wangu wa subise wabasa. Comment tu juka ufavorizwa na washi? Ne yanza ya mjomba wangu la rinyo. Il samba le cul na mwana. Yabo nga zoka ya mwenye satima mzaze. Jesu jabili nga mjomba ha. Shanga wa zaze mazetani. Mwana mshohangu. Il faut dire la vérité à ta fille. Ambie mwana haoze kweli. Ya ukaya mbaba hao wakati na consent. Hanabia nuhu avorte. Haniuwa hanreme ilie grossesse poué. Yabo c'est pas important rambegari mtsahao. Dis-la la vérité. Et mwana gena 10 ans. Elle a commencé à avoir un bon mémoire. Dès qu'elle demande, il te demande maman où est papa, où est papa. T'as fait tout. J'appelais ton ex pour le bien de cette fille, de ta fille. Hanambia kana hupara ba wandi wa ba utsongo afungwa. Ni maana ya watsonga yafungwa ndabu ya hurema ample wakana grossesse yakanza utowe mbayo na wetsi Mwenyezi Mungu ajaoba na wasaya. Dis à ta fille que ton père il était méchant. Oui, c'est normal. C'est normal. Comment ya tu ambie mwana? Na ambie mwana. Haukaya mbaba nge méchant. Mbaba hafarilo. Mbaba timpara. Mbaba katimwabia tsompara au téléphone. Umabeka je suis ton père. Umabeka unimanke. Gami hule. Shana bia ntina umpara botura mzaze wonsumtsa. Yemrumshe wandi wangu. Wina sarsala. C'est normal. Na mabi réalité. Haukanga baba ko sikiniwa. Natima bekahafu na mwabeka mbaba hao haka usuhete ni huwe ufe mbaba hao haka usuhete ni avorte mbaba hao yekananza mbaba hao endeza hebada sabaga amugarde grossesse hao na mwabie il est mwana ya disante tranquille parce qu'à chaque fois le bébé il parle papa
na mangale mwana ina usukia una wanzanwahi wa bebeha wajara ngomo likoli ya tsowo na mbebeha ya demandeo oui mkaze jusqu'à la mort gabu vraiment wa bebe méchant c'est obligé haukaya mbebeha bakana huja mbebeha bakana upare mwana et yabo gamanzo mzazi bakina mwabi réalité dit la réalité wanawashe wenji wazaya wana hunumanga walolo handula zamando wanga umahango watabishao wanga umahango warenda ils ont tina par le Dieu ya mwabiani bwana shohangu y a pas plus important que des enfants dans ce bas monde mrume ya tsumenya akili hata huneglige wana mrume ya tsumenya akili hata hunanso wana ya tsu déranger esprit wanze ujiwe na mretsi na mtoi tsanya nyuka ya mrume yo hele zahe mrume yo ujwa umana na mwana yo hubakia Yesu jabili dem juka uramba ukayanga bwana dem wala hitima abu mwana mshohangu faut dire la vérité à cette fille wenji gwamba u game titi ketubidi ya mwambie badi game titi chaque fois il demande ya Latif na mangali mwana mshu ya bloqué pendant 10 ans il a pas besoin ya lolo hajojo ya hunda mrume yabo bada hakana mna mwana mzima hatombe ansenti ya hunda mrume ya mlole woyenda za ya zaina wasaya hau ya zai warabu shaji hundu haji bloke bada hatombe ansenti ya mrume ula mratsende zahe kajalolo atsena nabo hajuka kana chance mnyezi mgambe na wasaya shaji hundu hazi ya kajalolo izo des étambes ya zundo soma babahe mwana hai. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile ya Rabbi? Yotsinyangu c'est normal na bwaju kaka na chance yanzia za esha jundu ha demoraliser ha yenga mrego mrume tena gono we yanimitsa ndo enceinte yatuna hajanami yenda za ya ozi yanirema ngamjukora ngamrume tena ujabano chaga mambo bo ma sœur il est pas encore trop tard tu as l'âge t'as pas encore 50 ans ça mrume ya hulole. Faut pas te laisser comme ça. Célibataire de 10 ans. Oui, c'est vrai. Mroujo bloqué. J'ai essayé encore. Essaye encore de te marier. Bonjour Abou Ibtissam. Ouvre ton cœur d'avoir un amour pour essayer. Au Kango Djumzali Amana Shiwai. Au Mwenyezi Mungu de mwenye kuupa mrumana shatsi mwanadamu au kawenji wa hanyunyu wanaume nyuma sikeni wakati mwenda hata mwaholelea ele ziwa la hanyu valaba hibidi mrumshia zai mwana yonji ya Mwenyezi Mungu hamba ngunjiyo shaka na unjabari hubalia onga wa mwe waho yesu permu ya hao ya bwe mwanangu jonjia wala mdojua kamrume yo ujua kane problem ya kikazaya gojojua ubande hauhimise ye Burundi ubehe bido la super mwana yake kanjia hakukobe hama na Mwenyezi Mungu watukufu Mwenyezi Mungu nanike mwana mshatu rohoku ya mlibere ya tsahimrume ya mlole ya hundu na mwana wasala insha Allah Mwenyezi Mungu hifadhi mwana woi ho hanzahi rabbal alamin. Watukufu nga jama deuxième sujet. Nimlo TikTok na mette zekol parce que nimlo Facebook na mette zekol parce que signalo wako. Watukufu gamanzo mdole wa yaukaya ngabwazaze wenji walohunumanga warende ha vraiment satanique et de vampire wazayao watsouyelewa watsourambua ukaya nzaze de munyikoza rifanya hadisi ya mwana mshohaka ikawa wanahahe warengwa gasina 2 ans à 3 ans owana warengwa ne sirkali emna mwana hahe yemhu ulona 18 à 19 ans ngehunu marsengu huzo wompara gawe na 30 euro ngondo Burundi Mwenyezi Mungu na hifadhi emna mwana woyi Mwenyezi Mungu amrengezero ikawa rifanya video za timizinraru hesuje yinu ou juro ukansida yemzaze wei haure jemba bidingoni kaja kaudo kipowana kaja kaudo tundowana bangabo usiku ya juha yenda Paris haruma shughuli ya Ransoa na Marseille yenda yabaki Paris iho hata haruma 3 jours 4 jours na wanawati tondani wauche
o wana waja warengwa na ihamana na mbabaho wana hazia mbabaho wana tudende tundo wana Mwenyezi Mungu na ripwene shari yija banda o wana rahoja ka warengwa sha hado wa neglige waransi ya juu ndarmaze torab ya ndarmaze concert woye karate haina concert na torabu longu Faransa il faut yende mimi turamu ikaonga mibanu mi ufanya ze pibu za ze concert shaka batsi mdo just butambie yo nona harma torabu haukamu ujirilia nsijenda tsirema harma torabu ila kakanjuha na johufa nenda harma mda jahannama wala njaban rati darmaze torabu se vile mi darmaze nyikumbi haukaya uladwe ani ila sharafa zilanje mazamwana sha torabu gamjofanye pibu sha hohuja izonabu kabati mda josu butambi ukaya ze torabu zilo Marseille miwenda mi uka Bougainville karibu na magalo bouja mastar wenji yabo mitsolala même de uhosi hobo ntinede na one walo bonti jamais mikia de henda parce que ça m'intéresse pas yemzaze wei haina usiku haina torabu yo uka présent hado neglijo wana gaji kwa fili hano wana ija harongo yo wana wakati harengewa o wana hahe haju ibidi yende ya poursuive yende ya jeleze kajenda kajaka utunda hende hata do konvokewa ili yende ya ono wana kajaka honda yono wana subhanallah Mwenyezi Mungu na ripwene shari Mwenyezi Mungu ya jale juka na heri Mwenyezi Mungu ya jali wazaza hatu mkanimbaru kwamba roho yija kajaka henda hata kauparwa ukaya ngojojua udo ono wana usikukaba kajaparo henda mbaba hano ye mwana haye mwana mshi abahange na 19 ans ihazaha ngonziani yomkinisha lalo dahoni yomkinishiha ngeharma emavala ya Marseille ngwendo yonikiwa na ulaziwa mzaze kajaparo mtushe wala kajaparo babushie mwana au kakajahia mahabano wana eza juli abasahinri bwatukufu le ukaya ula mzaze haparwa yende ya rekipere wana wanahahe yona tu mwagarde gasina 2 à 3 ans owanaha warengwa huparwa wamba wende wa warenge gwambo savana mwagarde subhanallah mdi wazako wana wenji walo harmaze faye wakawaze esprit wanede ya makatoliki wala wa harmadini mwene mwanamshu atukoka TikTok de temps en temps va nous comme ça quand même comment j'ai le droit d'être chrétien mais ça fait mal une femme qui est née musulmane d'être chrétienne manaende hata ya blar mafaye wa hata purunku ulisiwa haukaya mzaze kutsiba na jomba gotarumu gujo liswale purunku gujo fanywa izo la preparazo ye mzaze wa haraya hapara ndere ngoa nahe hahambasa na mgardo wana bagwanzo liberté ya de zungulia le boulevard national ya de zungulia ne Marseille ya de darmaze concert ya parada renge mwana ya haraye est-ce que comme kanga bwazazo la hitima wamrende hata Mwenyezi Mungu hunikanza ya wanatimizi wenji huparandu warongoa na nguharayo na ikibo wa neglige wasukaudondo watunda wakaupara watsunda fanya wasuparanda wafanya visit Mwenyezi Mungu hafanye siri al-asrar hupara nsourongo wana na wenji wafanyo intervention warekipero wanatoshida wa warenga wewe boshonga ipasi hutopara jourongo wana nguharayo sha alhamdulillah yembabaha au hawarengi yembabaha au hawarengi subhanallah ya latif Mwenyezi Mungu anaripone shari Mwenyezi Mungu anaripone shari ula mbabadi ya kawenda hata ya dunge banda uduwana hai abasa zaba hawarekipere ula mzazi bada hajwake mrumenge no wana kajaparu pare mrumeke nje no waone mbavi shandizo kato kasuma filisha waye mrumshe ya sufre waye mrumshe ya mbahazaya ya hunda papie ho wana wanu haneglijo wana hahe subhanallah haransu wana subhanallah o wananga odona mbabaha ukajaparo jua yamba gamodo na tunde kajaparo henda yamba ngondo yangalie haparo ya warengi yamba savana wabakiho
mwanada mkudu nko Burundi na hawa nafsi mgado shaji wanaume na wadar makonseri hunu Faransa yaransu wana hahe Rogo hindre bomzaze shuhafilisha uhatu wana warrants wa neglige Rogo hindre zuhuramene uhatu wana haoka kuwawaza Rogo hindre zuhupuse uhatu wana hao warengwa ni serikali Ahupare mwende warengwa mbe savana wabaki. C'est quoi la valeur dans ce bas monde sans les enfants à côté? Nyezi munarpone shari Rijua ke manam shawelifanya suje zati mizinra rozahe na mdojua kangu joke mana nguhuzo na ke japaro m'intéresser que japaro me toucher que japaro me déranger ni mana haya umna mromara rumwema ujiso nge hunu kufanya tuwa urenge ya bolu jua kahali mafa au kawedo umweneso Nyezi Mungu navukishe mna mwana wei Nyezi Mungu ajali mna mwana wei ya reji yankili haukaya kindi mbea hala yolise mwana Shena mwagali mzazi amadu yuhotsu para haba yo bahati Yue kaubidi wati mpare bada wajwa kawe kajaparo nafanya visiti kado nzima ya watunda Kajaparo interesenda bagodi ya ono wana Mnyezi Mungu wafanya mirakli ya hae Wampara nso warenge Shabe kaubidi serikali ya Faransa wabe ye mzazi ya suparo jaya fanya visit Yewe ngari mniko ya rende Na otsuo Mnyezi Mungu wakaanza ya mtukuze Kajenda kajaparo henda Wampara mabia ukasemeke mgardo wana Savana mwagarde Wale wajishanga za je Yemdu la mpara jarangu wana haengwa mwerigarda sidaula Yembaba sara kipero wana Ngabo wazaze vrema watu wamezitwa Minsweli wa mruhamado yi Ze bezu ya zihunda wanziani hinri Hata ya jipuse au à ce point Tapote s'il vous plaît Gejuka oblige nrenge telefoni bwaje apeli Rirenge telefoni yemzade weya ya onuswa utungu wa makalima Yemzade weya ani wake wanada mubanu Wabe makalima ya juka madiro envers cette femme 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 Haini mduna pare ya participe Nyua zadze makoza Nko usante ikoza shamana Mwambie mzadze woi makalima ya eleo ya ukaya mrukadole wa hawa nafsi ye Burundi neze planeti zembie za Marse neze Twarabu izo kasi favorable maudu kujoka mrumdu hazi ngujore weha ujoka kana bezo ya mwana ya jamfanye bama jamro izo ya neglijo wana ya ranso wana panda 2 à 3 ans ya suparonda ya watunda ya para jani kuwa wana msujwa inu miracle hinri Mnyezi Mungu kawisisa hata ya para ya mbaya nikiwa wana shaka obidie serikali wa eleo ya ukaya wikari hujai wangalia wikari hujai watunda ritikani hajanae shawa mpara o wanangwa ona mbaba hao abasar zamba 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 Haini mruna pare ya unesezra aizahe Imzadze woi hauka c'est déjà trop tard C'est déjà trop tard Owana sango na mbaba hao Kajaparo touché haya bengu waparo Kajaparo touché haya bengu watundo Chandizo Mbaba récupère wana Mzadze il s'en bat le cul Il n'a pas besoin de quoi que ce soit C'est qu'elle a besoin que de Burundi De circuler à Marseille 24 sur 24 Ya parahula Ya rengwa hula Ya liwazo owana hae Wakomnika kirtasi Nyezi Mungu nanike khatima njema yanike mwisho mwema. En tout cas ekasa ti coupe live kam Japan mrati ni par bentina mreseve. Mrati ni par bentina mreseve. Sami ti to numero ba kwandwa par gamjo hansa tani coupe live mrado amba goni paro kabati za upara tena receve mron privé. Nyezi Mungu nanike khatima njema yanike mwisho mwema inshallah.
07 74 00 76 57. Est-ce que c'est le bon numéro? Je regarde. C'est ça. Watukufu. Ah, merci. Il y a un appel. Salam alaikum. Kana di sola ngundahu. Rangunisi bombaba. Narushilia mzazi baraka. Womri ala hitima na nyama mbichi nda zila hitima zisomwa wala fora rimazo pia mbaba. Rari dunga ata ujananga. Ngunani vozanu nalala vanu insha Allahu. Amina insha Allah. Bamyezi Mungu ono kana uo hamba tu halasa si wahanji merajo wanza. Gojo hunda kamgalizi. Tartu wahunda. Gojo hunda insha Allah. Insha Allah. Narimlani bobo siramu narimlani mzaze uo dawo mzaze nsujo wonge na masera nsujo wonge mdufu moyo nsujua Tapote s'il vous plaît, merci normal mzaze wakati normali bosiramu hata van hata dokan turdomlani bosiramu gedidio rimonde duwa bawo timrulo mwema hata njaparo ishanungu hamali yo ya kanti azo wana hata ya montindi nindraru nentanu wana watimu wajobidava hata waunge na mwanamshetu alona 19 wakabidava habotira muwakenti wa mlele yafanyondo Muhammadi eveno wa waido androme wa mrengao haoveno emuindaye wallah subhanallah emrum waido wa mrengao haudava nemu wakati mwema botira hakika Mwenyezi Mungu bidio rijuhe hakika rimzunguwe rimholele majiaza ina rifanyeza ufanya rimonde mzeze wakati mwema botira hakika Mwenyezi Mungu chai mzeze walo normal miye denda fikire hangu ukai mzeze uo hata joka sirdo andali haula rimlani engazije kamili na Mwenyezi Mungu ya mlani imagine Mwenyezi Mungu tu hamsisiza wa bahati hambesa siyo botira wakati mwema mzeze uo botiramu. Oui, c'est vrai. Mzazi kati mwema bo frere kati mwema hata yemru mwanadamu ya wana ya warengo na lada Tapotez s'il vous plaît. warengo watimwenda wasa hawato wahunga mzazi wafanya tabia zitimbizo mwanahe chuo Mwenyezi Mungu akarudia msisiza bahati ya vidi vya vidi ya mnikesha ya vidi ya tose zise bahati hiyo chaya kontunia komba botira ni hande pasi ariadi tendo de uo mintu kawonge hunule menguni ngure kolega unie vaya ye jono kabela tu va bien na vala e hawo lo mwidi omoni showa afado ombrengao alaikum salam evani ekati na fadi botiramu ngena fami kajao oda odo wale hikima wa mama. En tout cas, c'est déjà signalé. Le live, ça va se teindre. Gejo jizima, au cas ça signalé. Mie karo ngona kanzana ame botiramu ngedirie mzaze wori. Ngedirie botiramu vumba mzaze uo. Nsi tapote parce que ça va se teindre. Chagam Jordi ni pati ngwajina. Gejo jizima parce que c'est déjà signalé. Reste 30 secondes de Gejo jizima. Chagam Jordi pati ngwajina. Nsi tapote mtabia ba ça signalé. Gejo jizima basi. Niyo nenda fikira ya hangu kotira wakana ushaji awe hakontinia konga uo waru haifu kaisina tatuwa mrumgaza tuwa bahaya sa Gejo jizima Chagam Jordi na dimengwa jina. Yasu dubilisha tani batiramu abo mjuma abo reste 10 secondes. Video batiramu mdanote umvumuwe video umvumuwe batiramu video ya la photo ya 2 secondes, ça va se teindre. Gejo jizima Chagam Jordi ni pati ngwajina. Maraba menji ngujo jazahir. Mashallah. Watukufu Mwenyezi Mungu ananike khatima njema.
Mwenyezi Mungu arinike mwiso mwema. Mwenyezi Mungu arijalie heri na baraka. Yaripone sharisha huwa wanadamu wapeu. Watuna roho, watuna tau binadamu. Wadiwaza ya ukaya, on est des humains. Raranza la karjanza, on va quitter ce bas monde. Qu'il pleut, qu'il neige. Mrungu zayo mwana, mrungu zayo wana. Ha néglige mwana. Haranzo wana. Habulio wana, wode wali wani makwenzu. Na wenji wa juanza wazae, Mwenyezi Mungu kajawaba. Wenji wa juanza kanga wana, Mwenyezi Mungu kajawanika. Woyi Mwenyezi Mungu hamba, katsu garde, katsu bama. Sha haranzo wana, hawa neglige, haruma mahamiraru, kajaparanda ya watunda, ihula das, bande warengwa. Kajaparu watunda haruma zefaye, ikaudu watrilwa. O wana hapara jani kuwa wana, hahambangirado wana wahansiwa iho. Geradhi o wana wahansiwa iho. Woyi mzazi ambaha koza, woyi mzazi ambaha tabiha, ya zaya wana, e mwanahe ye mhu, ya le Marseille ya huzao, ya rende ha une jeune fille facile, ya tsongoni kwa 30 na 40. Mzazahe o wana wasa ya warengwa wali wa sirkalini, ya paro ya hunda miracle, ya para jarengo wana, ya mbauka ya sava na wabakiho katsunda ya warenga. Zilazo ntipi ya ngwanzo ya hunda zinafasi za ende harmaze torabu hanafasi, yende humonizani hanafasi, yafanye ezembizahi haunafasi. Mwenyezi Mungu nalipone shari shawanashe hamada wanu. Mwenyezi Mungu ajali haina mwanamshe ya tsuzaya. Mwenyezi Mungu ya mbe mwana, haini utabiho mwana. Mwenyezi Mungu ya mbe, haini utsona mwana. Mwenyezi Mungu ya mbe, rudojoka ya twamaya ya mru mwana. Twamaya ya mru mwana. Kabadna hinru jamana. Wanawashe wenja juanza wazae watsohunga. Wanawashe wenja juanza kawakane kwa tsina. Sha Mwenyezi Mungu ujumbani insha Allah. Kwa kila arifu, kwa kila swa, na mjuse manza, mwombe Mwenyezi Mungu ujumbani wana. Mwenyezi Mungu ujumnikani wana wazio na maji. Mnatijisa toma ya ukaya, tilolonga sinamaha njazaya, tilolonga mina mahamili njazaya, tilolonga mina diza njazaya. Nsiduwaze karifanya suji ya mwana mshohatu, ngasina 17 ans, hatombe enceinte ya mariage ya 17 ans. Mariage de 17 ans de mariage, Mwenyezi Mungu hamba mwana, harma ya 17 ans de mariage. Ya bole umrati puweze mvu, mnatijisa toma ya, gabu wabawa watu uhimidia, gabu watu wabawa juanza wabawa. Hohanza Mwenyezi Mungu jujala haini utsona ya mbe insha Allah. Haini utsona mwana Mwenyezi Mungu ya mbe. Shadu mwambia ni okanga wanadamu wapeu. Boya kaikao nga wananorugu hamada zinu. Nga wanadamu ndo hata wadungu live wa isinyali hata ikupeha. Mwenyezi Mungu jujalia imbaba woi ya jokaya yede mwinyo wana. Shamzaza rade hashetwani. Shazibaki ya ombe ladua. Mwenyezi Mungu amrejeza fikira ya hae hozoloni. Haukaya homru tsodunga ambiance. Zetorabu za Marseille 24/24 ya zibililie, ze shuhuli ya zidunge, ya duaze ukatoma ya mrumana, ya dunge hawa nafsi, ya dunge mzirengo, harmaze parki, ya remeze nchengano msindanu, ya tlieze nchenga, ya duazo wana ya wazaya, ya duaze kama udungu jula hasa. Tampaka da watu kufa nyemlo Facebook, garimbushirao ni heri na baraka na unono, Mwenyezi ujujale mbabaho na wai. Mbabaho wana wai ya kaneze mvune za nchida za ushinda ya lelo wana insha Allah. Hatu wakati mzazi ya joreje à la raison. Hata mpaka da yabo boom. Longue vie à vous mon frère. Haukaya hutsaha Mwenyezi Mungu hahuba. Emlu mshegaji ahani kajatsaha. Mwenyezi Mungu anza ya mbesha katutsaha. Haukanga buwandu washe. Wala hiti.